Početok od novoj vek, Makedonija ušte se naođaše pod vladenjeto na Turskata imperija. No narod odvodeše borba za sloboda, spremajki se za voruženo vostanije. Među mnogobrojnite borci se naođaše jedna grupa mladi patrioti koji se boreja za slobodata na svojata zemlja na jedan poosoben način. Do večera makedonskите patrioti го напуштаат затворот. Турците ги водат на заточение. До вечера македонските патриоти ја напуштаат тврдината. Турците ги водат во Мала Азија. Господине, до вечера македонците ја напуштаат тврдината. Со овие соопштенија, едно попладне во пролета на 1903 година, тајната револуционерна организација во Солун извршуваше една необична задача. Од човек на човек се пренесуваше веста за еден настан, што беше секидневна појава во животот на поробениот македонски народ. До вечера македонците ја напуштаат тврдината. Турците ги водат во Мала Азија. Добро ја врши работата. Што ви е? Што сте се раскикотиле? Нашите ја разнесуваат веста преку широка мрежа. Дури и нам ни ја соопшти. Прашав на станица. Возот пристига по некоја минута. Орце пристига. Од двај чекам да го видам. Нашите се веќе на станица. Тие ќе го пречекаат и ќе отидат со него во Анот. Вие двајцата одете право таму. Веднаш? Да. Понесли ли револвер за орцето? Да. Ајде. Добар ден, господин Шатев. Што има во весниците? Земјата се врти, Пјетро. Ние сме сега со главата удолу. Штом се врти, ке застанеме и ние на нозе. Дај ми нешто. Само не алкохол. Вечерва главата треба да е бистра ако сака да остане нарано. Камериере! Уна лимоната пер сеньор Шатев. Гледајте како ќе правите. Орце! Коста!
Voulez-vous m'excuser? Orce! Počekaj malku. Merci. Alice, tante! Comme elle est mignonne, une vraie Parisienne. Ma chérie, s'il vous plaît. Oh, merci. Monsieur Richard, Monsieur Popordanov. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous vous remettons votre nièce saine et sauve. Nous devons beaucoup de reconnaissance à monsieur. Sans lui... Oh non, Vous êtes très aimable. mais mademoiselle, c'était un plaisir pour moi. Permettez-moi. Mon ami, monsieur Kirchhoff. Très heureux, mademoiselle. Enchanté, monsieur. Voulez-vous me permettre? Monsieur Marcel Giraud, qui sera un des as de journalisme européen. Madame, monsieur, monsieur. Marcel. Tante, permets-moi de te présenter. Madame de compagnie. Bonjour, madame. Mesdames, Au revoir. Au revoir. s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Après vous. Orce, ni ušte ne se pozdravihme. Dobre došao. Zdravo, Kosta. A nego poznavaš? Ivan, sina Nikola Grnčarot. Sinot na Nikola tolkav porasno. Dobre došao, Orce. Zdravo, Ivane. Naše. Po jedan čas imame akcija. Ako si umoran, ti nemoj. Ne sam umoren. Što je rabotata? Zadača od revolucionerni od komitet. Pristignale nekoj puški za četite. Nije treba da gi prefrlime od brodot, okolite. Kosta, oni je dve kandila, pak se vrtkat okolo nas. Da odim. Ajde, momci, rastovarete go brodo. Сега му е часов. Нема полиция. I čeka me drugarite. Orce i Kosta vednaške dođat. Naročno puštit me glas deka Turcite do večera ke gi izvedat našite od zatvora. Sve to će istrčat da gi gleda. To će sobere i policijata. Kako da nesi oduševen od akcijata? Zašto zapre? И водат. Orce, Pense comment on se fait de bienvenue. Monsieur Popiordanov m'a beaucoup parlé de la situation de ce pays pendant le voyage. Il prétend qu'ici c'est l'Asie. Monsieur Popiordanov est certes mieux que nous autres au courant de la situation de ce pays. Quant à moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître certains traits des gens d'ici. Ils sont enclins à exagérer. Mais c'est atroce. Je ne vous ai pas très bien compris. De quoi ces gens sont-ils coupables? Leur tort le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas accepté de vivre en esclave. Poleka. Gledaj da ne ti padne sandakot. Irat, gospodin Aram. Dobrodošao, Orce. Zdravo, Pingo. Orce. Ilija. Zdravo, Orce. Zdravo, Ilija. Kolite se vano. Odam. Eve vi vašite dokumenti, gospodin Aram. Sve evo red. Vi već jeste počinale. Dobro je. Zdravo živo, Marko. Zdravo živo, Orce. Kako je? Dobro je. Vakalići gi nosiš? Nema nikakva opasnost.
Сандаците имат двойно дно. Dobre. Ovo je poslednji od. Neka vi je su sreća. Ja svednaš begam od ovdje. Koji su ovije si? Kandila, me video na stanica. Odvrzvajte go brodot. Oho, vi jeste tuka, Efendi Kirkov. Nije izgleda, mnogo se sakame, a? Ak se sretnavme. Vije sekade stigate, Efendi. Čekajte! Ako smijem da prašam, Efendi Kirkov, što imalo tije sandaci? Espap, mogu li ferujem na tatko mi voveles? Kakov espap, Efendi Kirkov? Mašini za šijenje, Efendi. Evo gi dokumentite. Sve evo red, Efendi Kirkov. Samo... sepak. Otvorite go sandakov. Namni se brza, Efendi. Prostite što ve zadržavam, ama... takva je naša ta rabota. Zato sme platili. Otvorite go. Trgnuvajte, iz druga navrata. A onaj sandak? I nego će go zemeš, jedna kola ostavi. Efendi Kirkov, ne znate дека Sandakov ima dvojno dno? Otkaj da znam, Efendi. Kreni go! Dobar den, Efendi. Aj. I Papa Zordan Efendi je bil tuka. Сега дори ми се пројаснува пред очите. Така ти е тоа, штом ке се најдете вие тројцата на едно место. Вие, Орце Ефенди и Шатеф Ефенди. Се вари тука некоја чорба. Крени го кога ти реков. Елбете пушки. Што е тоа, Кирков Ефенди? Efendiler, miruvajte dodeka nego natovarime Sandakov kola. Bingo! Ajde po vrgu! Trgnuvajte i vije. Ajde! Vidi da li si mrtvi, svedoci ne sme da ima. Ivane. Kada je udren? Ivane, živ li si? Bingo, bidi miren. Ivane! Site Pajton, pobrzajte. Vozi ga ti drugi on Pajton. A kade? Ne znam. Terajte po nas, kaj doktor Alkalaj. Gozda! Vlekovaj, što čekaš? Teraj! Ne oluyor acaba? Bilmiyorum. Git de gör, baş üstüne! Siz! Yukarıda olanı görüyor musunuz? Yaralayın! Sahilde bir infilak! Hadi be kalk! Ne sürükleniyorsun ya? Sahilde infilak! Haydi hemen halkı dağıtın! Bütün halkı dağıtın! Yanımızda kimse kalmaz! Haydi!
Ajde! Geri! Geri! Ajde! Journal de Salonique. Hier soir, grande effusion de sang dans le port. 9 policiers abattus. Les criminels sont en fuite. Journal de Salonique. Dobar dan, signor Orsoni. Тука ли е Кост? Си, повелете. Тук е и сеньор Шатев. Само, денес е много тивки. Гласът не им се слуша. Нещо се случило? Не, сеньора, нищо. Ги видохте ли вестниците? Journal de Salonique. Никой нищо не знае. Полицията трагаше цяла ноки. Ако некой праша за Ивана, нашата верзия е заминал на пат. А за домашните? И за нив. Ако им ја кажеме вистината, може да има компликации и за нас. Што писмо е тоа? Иван ми го даде вчера, да го однесам на пошта. За татком. За Никола Попов, Грнчар, Белес. Кутриот Никола. Иван му беше единственото дете. Престани. Павле. Уште не можем да се прибе. Ништо. Ќе помине. Но днеска прв пат видов мртовец. Ќе свикнеш. Во нашата работа ќе има уште мртви. Нашите. Благодарам, сеньора Орсони. Благодариме. Смрт наситно. Ако умираме, тогаш да умреме за нещо големо. Ма не за некакви 20 пушки. Во сандаците имаше 200 пушки, орце. 20 или 200, то е все едно. Се враќам од Европа, пријатели. Знаете ли дека за светот сме и ние и нашата борба наполно анонимни? Го видовте ли оној журналист што допатува со мене? Тој доаѓа ваму во потрага по сензации, по екзотика. Тоа е интересно за Европа на Балканот, а не нашата мака и борба. Вчера спомна за некои терористички акции. Што мислеше со тоа? Со години веќе се готвиме за акција. Време е да поминеме на дело. Има веќе и план. Нашите атентати треба да ги свртиме против интересите на Европа. Да ја принудиме на македонското прашање да погледа како на прашање што не трпи одлагање. Нашата цел треба да биде да ги разбудиме заспаните совести. Тоа би требало да стане на некој драстичен начин. Мислам дека би требало да ја удриме Европа по најосетливото место. По джебот. Да. Во Солун е концентриран капиталот на сите европски земји. Ако го загрозиме, нашиот план ќе успее. Имаш без друго веќе и предлог. Затоа треба заедно да размислиме. Има многу варијанти. Една од нив е да ја минираме француската банка Томан. Да потопиме некој брод по странско знаме. Орце, дојди брегу. Марсел Жиро. Што бара тој овде? Како да иде кај тебе? Уште тој ни требаше. Ќе го продолжиме разговорот штом ќе се откинеме од гостинот. Едно сакав да кажам. За таква акција ќе ни требаат уште луѓе. Што мислите да го повикаме Димитар Мечев? Мечев? Што ќе ни е тој молчеливец? Со клешти треба да му тргаш секој збор. Може би знаеш некој што е потврд од него. Вистина е. Мечев е како карпа. Каде е тој сега? Работи во еден рудник. Вие веднаш изгубете се. Восум кај мене. Французов не сме тука многу да се вртка. Да. Сеньор Кирков! Сеньор Кирков! Простете, ве барат. Благодарам, сеньор.
Oh, bonjour, monsieur Giraud. Excusez-moi. Il m'a semblé que le mieux à faire était de venir chez vous. Bonjour, Marcel. Bonjour, Orce. Mon ami, monsieur Pavel Chatev. Monsieur Marcel Giraud, le correspondant du matin. Nous allions justement déjeuner. Tu viens avec nous? Très volontiers. Bien. Signora? Arrivederci, signor Orce. Marcel? Merci. Madame? Arrivederci. Orce. Oui? Je suis passé chez toi. J'y ai déposé l'invitation de Monsieur Richard. Oh, merci. Pour vous, Monsieur Kirchhoff. Merci. Une réception en l'honneur de Mademoiselle Alice. Oh là là. Samedi à 19h, chez eux dans le salon de la Banque Ottomane. Prijateljstvo sa Francuzite ni se komplicira. Mislim na Pokanava. Zašto? To je dobra možnost da se razgleda bankata. Se razbira ako se reši mezane. Bonjour, madame. Monsieur. Je suis bretonne. Mes parents habitent la Bretagne. Puis-je vous demander, quelles sont vos occupations préférées, mademoiselle? Musique, piano. Oh, mais alors, nous aurons sans doute l'occasion de vous entendre bientôt. Ce sera, j'en suis sûr, un plaisir exceptionnel. Voulez-vous que nous convenions d'une chose, monsieur Kirchhoff? Costa, Monsieur Costa, c'est ça. que nous soyons dispensés, moi de faire la coquette, et vous de me débiter ces compliments. Très volontiers, mademoiselle Alice. Soyons des amis qui veulent s'amuser agréablement. J'espère que vous aimez vous amuser, monsieur Kirchhoff. Monsieur Costa. De tout cœur, mademoiselle Alice. Surtout si c'est sur le compte d'autrui. Eh bien, soit. Seulement, ne soyez pas trop brutal. Parce que j'ai entendu dire que les Macédoniens étaient très, très brutaux. Tiens, et qui vous a dit ça? Ce n'est guère flatteur pour moi. C'est la missionnaire américaine, Miss Ellen Stone. Miss Stone, vraiment? Vous la connaissez? Malgré tout, Miss Stone a parlé de vous avec beaucoup de sympathie. Seulement, elle a ajouté que vous étiez un peu brutaux. Et vous aussi, vous parlez politique? Oh, nous ne faisions qu'évoquer le fameux rap de Miss Stone, et cela plutôt en plaisantant. Oh, je vous en prie. Il ne faut pas parler de ces horribles choses, même en plaisantant. Ma femme a pris au sérieux toutes ces histoires de coups de feu en ville, de terroristes qui, paraît-il, vont se mettre à opérer. Des terroristes? Quels terroristes? Oui, mon cher, des terroristes. Il y a 2 ans qu'on prétend que la Macédoine se prépare à une insurrection armée et que la dite insurrection sera précédée de toute une série d'actes de terrorisme. Nous avons choisi un bien mauvais moment pour inviter Alice à passer ses vacances chez nous. Elle ne pourra rien voir s'il y a des troubles. Il ne faut rien exagérer, ma chère amie. Tu vois toi-même que Salonique est calme. Nous avons des concerts tout le temps. Bientôt, ce sera le carnaval. Oh, mais ce sera merveilleux. Heureusement, nous sommes passés à un sujet plus agréable. Cette histoire de terroristes aurait pu nous gâcher tout le plaisir. Pas le mien. Moi, je n'ai pas peur, parce que si on prêtait l'oreille à ces histoires, on aurait tôt fait de s'imaginer que tous les Macédoniens ont les poches pleines de bons. Bien entendu. Et maintenant, c'est la polka. Messieurs, invitez vos dames. Orce. Puis-je me permettre? Que faites-vous ici tous deux? Nous avons été invités. Et c'est toi-même qui nous a apporté les invitations. J'ai été très étonné, je dois dire, de vous voir les accepter. Vous méprisez ces distractions, hein? Tu as bien verre de trop. Ma parole. Oh! Vois-tu, Orce, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Tu n'es pas ici en ce moment. À ta santé, Marcel. À la tienne. Où me conduisez-vous? Je vais vous montrer vers l'est, mademoiselle Alice. Vous avez déclaré tout à l'heure que vous aimiez vous amuser.
Hein? Voici Vélez. C'est merveilleux. Comment connaissiez-vous ce tableau? C'est mon père qui a offert ce tableau à Monsieur Richard. Ah? La ville est située sur un fleuve. C'est tout plein de rues tortueuses, de pavés, de toits moussus. Et puis, il y a des fleurs partout. C'est tellement pittoresque. Je voudrais aussi vous montrer quelques photos de Vélez. Mais voilà ce que je peux être distrait. Elles sont restées en bas dans la poche de mon palto. Dommage. Je vais vous les apporter. Oh, je vous en prie. Mais si, je suis très fier de ma ville natale. Voilà, asseyez-vous là, je reviens dans un instant. Mon palto, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pavle. Quoi, vous ici, monsieur Kirchhoff? Et vous-même? Oh, je me suis perdu. Et moi aussi, je cherchais le vestiaire. Oh, le vestiaire est en haut à droite. Mais je cherchais le vestiaire. Oh, le vestiaire est en haut à droite. Merci beaucoup. Ako go zememe dućanot pod najem i ako kopame od nego pod ulicata, gdje dojdeme točno do temelite na bankata. Ti meče videš od rudnik. Što misliš? Koliko je široka ulicata? 7 metra. Tunel bi bil dolg 15 metra. V ovije uslovi možeme da videme gotovi za 15 dena. Dinamit? Koliko? Zavisi kakov. Ako je Nobel, 250 oki. 250 oki? Da. Konto A. Za centralata 50, za brodot 50. Kaj će najdeme toliko dinamit? Ja znam jedan trgovec. Ko je? Ja sam, signor. Signora? Znajete li što je to, signor Kirkov? O, Cafe Alhambra. Golem karnevalski koncert. Dobihte li vije pokana, signor Kirkov? Za žal ne, signora. To je samo za strancite što živeat v Solun. O, Dio mio, nessuno non serve niente. Si petim na svojite prijatelji, signor. Signor Kirkov nikogaš ne bi se sjetil da me posluži so nešto. O, kurvazije? Signora? To je jedinstveni od konjak što go piješe moj maš. Povero Mario. Favorite, signori.
Služete se, gospoda. Blagodaram, signora Orsoni. Na karnevalskata zabava. Drugari, kakva šansa za nas? Karneval! Bravo! Evropa će dade muzika i maski, a nije ognomet. Što misliš ti, Orce? Ideja te ne je loša. Za vreme na karnevalu će možeme polesno da se dvižime. Kosta, ako treba može mi nije da se maskiram. Aha, to ne. Koga će umiram, sakam da bidam to jas. No ta rabota ne je rešena. Kako ne je rešeno? Ne je rešeno da li iz atentato treba se zagine ili ne. Pavle, ja smislim da kad treba da postapuvame kako vistinski teroristi. Sve što pravime, Orce, go pravime za tatkovinata. Za nezinata sloboda. Ne je li podobro i za tatkovinata? I za slobodata, ako deo toga izvršime, ostaneme živi. To ne je logika na terorista. Sve koja logika može da se proglasi kako ona pravata. Što sakaš da kažeš? Ja sam soglasen da zaginam, ako ne se može po inaku. No ostavija i taja možnost nekoj da izvrši akcijata, da ostane živ. Ne. Nije sme teroristi. Nije go negirame i životot i smrta. Ima iljada pričini za života, samo jedna za smrt. Izborot je nepraveden, no jedinstven za nas. Predlagam da položime kletva. Ako je zaradi mene, so kletvata ne treba se brza. Moje to stanovište vi je poznato. Poznato nije se razbira. Ili ja. Тук да свършим една тоа. Да се заколнеме. И да не разправяме повече дали да се гине или не. Вистинскиот терорист не зборува многу за тоа. Ако не се согласуваш, ти не треба да се заколнеш. Како ќе сторат сите, така и јас. Се согласувате ли сега да дадеме клетва? Согласен съм. I jas. Се колнам. Se kolnam. И јас се колнам. I ja se kolnam. Se kolnam i jas. И јас се колнам. Се плашам само од едно, да не биде животот посилен од нас. Ние го негираме, но ние сме во него. И тој е во нас. Во nas već ne je životot. Tuku smrta. Treba da svikneme da živeme jedan mesec od ta smrt. Što ja nosime već je vo sebe. Dobar den. Dobar den, koga govarate? Тука ли живее Коста Кирков од Велес? Си, вие сте познат на сеньор Кирков? Ага, комшија сум. Аха. Nikola Grnčarot. Što bratoј ovde? Sin mu загина. Ние пуштивме глас дека заминал на пат, да знаеш ако те праша. А зашто да не му ја кажеме вистината? Знаеш како е. Од жал за синот може некаде да каже повеќе од што треба. Сеньор Кирков, ве бара еден пријател. Благодарам. Повелете. Живо здраво, Коста! Здраво живо, стрико Никола. Живо здраво. Здраво живо. Ја, гледај, Орце. Сите сте биле тука. Добре дошол, Стрико Колјо. Живо здраво. Здраво живо. Не можам да му се нагледам. Охо! Мечето! Здраво наше малец, добре дојде. Добре те најдов. За тебе цел Велес мисли дека си внатре. Откако го дел на турчинот во... Немам јас раца за пранги. Така, да. Машала, Пинго! Добре дошол, Стрика Колја. И ти си тука. Ние се грижиме за него да сврши гимназија. Јас сум Павле Шатев од Кратово. Сум слушал за тебе. Бре. Цела Македонија се збрала тука. Мислев дека и мојот Иван е со вас. Бе во пансионот, во неговата квартира де. Само тија вела дека живо здраво. Цел месец дома не се прибрал. Каде ќе е детево? Иван си замина од Солун, Стрико. Замина? Каде? Ne kaža. Dojde jedno popladne i reče, zaminuvam. Čekaj, mi ostavi jedno pismo za tebe. Jas trebaše da si dojdem za velik den, ama ne ti go isprati. Дај го писмото.
Što veli junakot? Sedi, Strikokoljo, zašto stojiš? Sedi. Ki sednem, de. Mamo i tate. Odavna ne vi pušti pismo. Mnogo učam. Će najde to i sošto da se isplakne. Mnogo učam. Ovdje već je prolet. Ispraćam jedna procutena kačunka. Mislim дека ste се opametili, господин Рудолфе. Знаете дека сакам да се шегувам, господин Мечевче, вреј. Мене никој не ми забележува на овие шеги. Не забележувајте ми ни вие, но... Господинов не го познавам. Нулку Носк. Дотолку подобро и за тебе и за него. Идеме кај вас по работа, господин Рудолфе. Не помисливте ли дека сум го слободил светот од моето присуство? Чеспунец. Каде е Хасан Ефенди? Како што гледате, уште сум тука. Уште го трујам воздухот на оваа планета, која, патем речено, одамна ги проигра сите своји тајни. Треба да зборувам со него уште денеска. Сега сликам маски за карневалот. Сите видови, за сечија совест. Și pentru toate conștiințele. Треба да зборувам со него уште денеска. Се занимавам и со други работи. Фалсификувам византиски икони. Старини и изчезнати животни. Ми треба 300 оки Нобел. Изработувам и кукли. Еве. Погледајте го мојов избор. Un întreg bazar sentimental. Имате Нобел на лагер? Да. Каде е Хасан Ефенди? Ќе го најдам. Дојдете по 2 дена. Apolon. Ne je loš, a? Ti posluži. Dobro je što Ilija go znaje berberski od zanajet. Go nauči veće i pinga. Samo malečko da ne mogu preseće nos od nekomu, a? Si mislim, će vidjeti dosta 250 oki. Kako bi bilo da se postrižeme malku ovde, a? Da vidime kako je. Vljaguvaj. Kako vi odi работата, majstori? Sami sme. Pingo. Земјата е мека. Ке оди побрго од колку што мислевме. Тоа никогаш не се знае. Јас се плашам да не удариме овде на канализацијата. Само тоа ни треба. Компас? Ќе ни помогне да не свртиме во погрешен правец. Аха. Еден веднаш нека ја сипе земјата во вречиве. До вечера ќе ги изнесеме. Ти врати се горе и отвори го дуќанот. Берберницата треба секогаш да работи. Не ми се седи горе. Може пак Никола да намине. А јас не знам што да му кажам, што да измислам. Ако не знаеш што да му кажеш, тогаш молчи. Ние и премногу молчиме. Тој со денови скита по градов. Праша за син му, моли, зборува. А ние само молчиме, молчиме. А јас не можам повеќе да молчам. Илија!
Mi se čini дека веќе сум чул за тој брод. Тој оди еднаш месечно на линијата Марсеј-Истанбул и припаѓа на француската компанија Месажери Маритим. Би сакал повеќе да е некој италијански брод. Французите се веќе застапени со банката. Ше едно чие. Сите се за нас исто. Бонсуар, орце! Бонсуар, чибата! Треба да видиме како ќе го минираме бродот, а патниците да се спасат. Невини жртви не сме да има. Јас си одам. Не ги сакам овие седенки. Одам да си легнам. Еј, луѓе, погледајте го. Добро вечер. Добро вечер. Ова? Си наречав малку облекле од Париз. Последна мода. Абе, Коста, за тие пари можеме да купиме уште 250 оки Нобел. Ако е за конспирација, добро е. Кој би рекол дека ваков господин копа тунел под улицата? Ја водев Алис во синематограф. За карневалот е се договорено. Ке дојдеме со неа овде на концертот. А послугата? Им купив карти за забавата во француската колонија. Банката ќе биде сосема празна. Добре. Хасан Ефенди е внатре. Се е договорено. Каде внатре? Само вие влезете, тој е таму. Богум, мојата мисија е завршена. Орце! Живо здраво, деца! Кој ветар те довеа тебе ваму, а? Има секакви ветрови. Јас тука живеам. Тука, вано? Ние сме луѓе сиромаси. Не можеме како тебе по палата. А вие што барате овде? Трговија, стрико, трговија. Сега брзаме, ќе се видиме после. Ако де? Ако ви се присака домашна насонка, повелете кај мене горе. Соба номер 5. Ќе не минеме подоцна. Добра ви среќа, деца. Ај. Денеска ми овде нешто многу пусто. Мечев, еве го. Мераба, Хасан Ефенди. Мераба, мераба. Тука ти е кусурот од парите. Изброј си ги. Ако си ги броел ти, Мечев, нема зошто јас. Вашиот Нобел е во колата што стои пред Омер Пашината џамија. Ти благодарам, Хасан Ефенди. Ништо, ништо. На тој пат сме и ние. Ни дотегна и нам ова тиранија на султанот. Се слуша нешто, некоја младотурска организација, Ке чуете еден ден и повеќе. Зато и се помагаме. Прости, Хасан Ефенди. Кај се оди овде понадвор? Горе. Таму е почисто. Што станува? Турци. Запти. Каде? На чардакот, обколени сте. Знаеш ли каде е Омер Пашината џамија? Знам. Таму стои една кола натоварена со петкачиња прашок за филоксера. Пренеси ги во беберницата.
Ana Ilija, kaži mu za policijama. Policija, opkoleni sme. Policija. Rudolf ne potkažao. Kuće. Predajte se! Sad će zaklon! Što je? Što ima? Policija. Čije ime kaže na policiju? Никой мечев пенимен. Спорувай. Вас не бе подкажав мечев, ќо жур. Не сме, признавам, реку нос. Знам дека кога тога ќе ме пронајдете. Ни еден, ни чунуль. Спорувай, чие име кажа на полицията? Спорувай! Чие име кажа на полицията? А са новото, Греде Манумин. Од вас никого не го подкажав, Чие се име колнам. кажа на Го полицията? подкажав само хас. Чие име кажа? Чие име кажа? Не, мечев, не! C'est tout le temps et tous les univers. Podzemni žiteli, ja сега odam na nova должност. На земјата. Се плашам да не ти биде тешко. Сепак, на шармантната мадмуазел, што мисли дека 20-тиот век ќе биде под знакот на слободната љубов, треба джентлменски да и се одобрува. Тоа е, знаеш, драматургија на студените љубовници. Таа драматургија секогаш дава еден резултат. Студениот љубовник се влюбува. Исклучено, колега. Методот е осигурен. Кај Нобел и Комп. Еве сум Коста, идам и јас. Ringo, дај топла вода. Здраво, Илија. О, здраво, панче. Од каде ти овде? Пристигам од Стамбул. Чув дека сте овде, па наминав да се поздравам. Повели да те избричам. Овие седом се влакнали. Друг пат. Добро, добро. Ќе почекаме за година-две да ти пораснат. Рече дека доаѓаш од Стамбул, а? Да, бев таму 3 месеци. Уче френски јазик. А, френски. Да. А го познаваш ли Никола Грнчарот? Да, го познавам. Слушај да ти кажам нешто. Тој има еден син. Да. Го знаеш, Иван. Да. Тој Иван избегал со некоја гркинка долу. Иван? Иван, затоа се... Délicieuse musique. Le phonographe est réellement une très grande invention, monsieur Marcel. Quelle fidèle reproduction des sons.
Monsieur Marcel. Ah. J'aurais voulu causer avec vous, mademoiselle Alice. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. J'ai été très occupée. Vous avez passé tout votre temps avec monsieur Kirchhoff. Hier au manège, aujourd'hui au cinématographe. Non, je ne vous ai pas suivi, j'ai vu simplement ce qui crève les yeux. Une minute, s'il vous plaît. Je vous prie. Mademoiselle, monsieur Kirchhoff est là. Merci, Joséphine. Faites entrer. Il me faut partir. Mademoiselle, excusez-moi. Pourquoi partez-vous? Il est grand temps. Bonjour, Alice. Bonjour. Salut, Costa. Salut, Marcel. Justement, j'allais m'en aller. Oh. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas moi qui l'ai chassé, j'espère. Il devait s'en aller. Oh, ces roses sont-elles pour moi? Oui. Merci. Joséphine. Asseyez-vous donc, Costa. J'ai longtemps réfléchi pour savoir quelle fleur vous apportez. Les amoureux sentimentaux se contentent de petits bouquets de violettes. Les cyniques apportent une orchidée, une seule. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes une paire d'amis qui veulent s'amuser. Résultat des roses blanches qui n'engagent à rien. Vous persiflez mes paroles, Costa. Joséphine? Me voici, mademoiselle. Vous êtes-vous déjà procuré un travesti pour demain soir, Joséphine? Oui, monsieur. Je serai en page écossais. Encore une fois, merci beaucoup pour les billets, monsieur. Merci, Joséphine. Alice, votre regard aujourd'hui est beaucoup moins jeune qu'hier. Dans votre regard, il y a des rides et quelques cheveux blancs. Costa, parlez-moi davantage de vous. Je crains que cela ne fasse complètement votre sourire. Cela ne fait rien. Si seulement cela peut vous aider. Je vais déjà mieux. Orce! Orce! Najposle razbrav za Ivana. Majstore! O! Majstore! Dobro večer, gospodine Kirkov. Sakam večerva da mi svirite mene. Može li? Ostavi, striko Nikola. Ostavi me ti mene, sinko. Знаеш ли што е тоа одново да се родиш? Ете јас одново се родив од како добив Абер за синот. Што сакаш да ти свириме, стрико? Што сакам? Нешто наше, весело, а? Не лути ме ти мене, Коста. Душава ми бара нешто убаво вечерва. Свирете нешто за мојата Јована. Јовано! Јовано! Нејзиниот единец се жив и здрав. Декшавај, Орце. Среќен сум вечерва. Малку и си пинав. Ако од тоа светот нема да пропадне. Иване во Стамбул, кој велеше дека го нема? Види го ти него. А што бара таму? Отишол со некои другари да учи френски јазик. Туку можеше да се јави. А ти? Што се смуртил така? Уморен е. Зошто не си на спиење? Сега ќе одам. Така ли го чувате вие него? За него ли е седење в кафе до ниедно време? Еј, момче! За мене вино, а зови овде коњак. Тие само коњаци пијат. Не треба, стрико. Ние токму сакавме да тргнем. Не. Прво ќе се напиете со мене по една. Може еднаш и Никола Грнчарот да ве чести. Донеси! Јовано, Јованке, твојата мајка мори тебе не те пушта. Кај мене да дојдеш, душо, срце моје, Јовано. Твоја
Moята majka mori tebe ne te pušta. Kaj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Uf, mori majko, колко ми е убаво сърце во вечерва. Ама не се радвам толкова за мене, колко за майка му, Јована. Во овие тешки времења, вие не крепите деца. Заради вас правиме чети горе по планините. Заради вас пренесуваме оружје, ги облекуваме борците, криеме ранети. Сакам, деца, еден ден да го видам Ивана под македонското знаме. Кога ќе го спомнам тоа пред мајка му, таа плаче. Не се согласува, се плаши. А скришно од мене му плете топли чорапи. Знае кутрата, судбина ни е да носиме пушка. Пинго! Зошто плачеш, Пинго? Што станало? Синко! Стрико Никола! Орце, што станува со вас? Вие како да криете нешто од мене. Зошто плаче детево? Уморен е, ти реков. А твоите зборови го нажали. Пинго, зошто плачеш, синко? Кажи ми. Што се случило? Кажи, синко. Кажи, душо. Што криете од мене? Иван е мртов. Немој повеќе да го бараш. Мртов? Како мртов? Пинго! Како мртов? Орце! Како мртов? Загина во една наша акција. Загина? Сами го закопавме кај изгорената црква. Знаев јас. Ме јадеше мене змија. Криевте од мене. Знаев јас. Il messaggero! Il messaggero! Il messaggero, per favore! Il messaggero! Оставува стража. Филип, тур! Си sich his brother Cullen? Филип, арш! На сите страни војска, полиција. Поставува стражи кај станицата, кај мостот. Еве ви го одговорот. Ce n'est pas ce que je voulais. L'idée ne m'était pas venue que les Turcs pourraient procéder à des arrestations. Qu'est-ce que tu voulais alors? Où voulais-tu en venir avec ça? Je voulais faciliter votre tâche. Nous? Écoute, Morse, vous vous engagez dans une action terroriste, afin de libérer votre patrie. J'ai parlé de cette action sans mentionner aucun nom. Et toute l'Europe l'a déjà appris. Tu m'entends, Ortsé, toute l'Europe le sait déjà. Et si l'action ne peut se faire parce que précisément, qui a inventé la mèche? Je n'y avais pas pensé. Tu es allé trop vite, Marcel. Mes camarades devraient te descendre. Seulement, je suis convaincu de ta bonne foi. Ortsé, crois-moi. Je sais. Tu croyais bien faire. Merci, Ortsé. Qu'allons-nous faire? Démentir? Non, te taire, jusqu'à demain.
Demain, on y verra plus clair. Que dois-je faire? Reste à l'hôtel et ne bouge pas. Gledaš mi naleđa? To je psihološka igra. I napolnija zatvorite, a сега со музикава ги канат европейците во мирната карневалска веселба. Се плашев да не го забранат карневалот. На тој начин би покажале дека се исплашиле од оно што драгиот Марсел им го предочил во својот весник. Турска воена музика и полна месечина. Прекрасен повик за последната ноќ. Минатата ноќ сонував дека сме веќе мртви и дека нашите пријатели не знаат каде да не закопаат. На гробишта не можат, бидејќи Христос не ги прима самоубиците. И каде не погреба? Никаде. Динамитот не изгорел, а ветрот ја развеал пепелта. Единствената корист од тој сон е заглавието на баладата, што нечеста сам да ја напишам. Погребани во ветрот. Смртта да ја сонуваш, значи смртта може да те одмине. Ти, Павле, ќе пукнеш ако не каснеш некого. Секој си има свој табиет, Илија. 7:30. Погребани во ветрот. Уште малку време ни остана. Предлагам да испиеме по една чашка за разделба. Се прима. Пингов и јас само ќе ги држиме чашките враце. А, не. Вечеро и јас ќе пијам. Една чашка за разделба. Сентиментален предлог, но сепак годи. Ние не бараме слава. Доста ако еден ден луѓето не разберат. И наместо споменик, нека таму каде што ќе загинеме, ни остават еден цвет. Еден цвет? Еден цвет со боја на срцето. Збогом, другари. Последнава чаша да не ја пиеме за нашата смрт. За неа. За Македонија. Мајчице, сакавме само едно. Да бидеме твои добри синови. Ако не успеавме, прости. Ке дојдат еден ден подобри од нас. Сега треба да одиме на своите места. Среќен сум што имав такви другари. Спогум, Коста. Би сакал да останам со тебе, Нокиска. Не можеме да го менуваме планот. Знам. Им ги отворив кафезите на моите славечиња. Утре веќе нема кој да ги храни. Не можам. Еве ќе те бакнам. Ајде! Не можам, морам да одам. Остави ги грижите и дојди со мене. Ние сме млади, треба да се веселиме, да живееме. Навистина не можам. Тогаш дај ми го цветов, да не ме заборавиш. Да не заборави ти каде одиме. Нешто многу те развесели европскиот карневал. Гледај да не го загубиш куферот што ти го дадовме. Поаѓа, мајсторе.
Monsieur Kirchhoff, suivez-nous de près, sinon nous pourrions nous perdre dans cette foule. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Merci. Pardon, une seconde seulement. Mais je vous en prie. Sve će biti u redu. Za polovina čas grada će biti prazna. Sobaricata Josefina i Gotvačo će odatna zabava vo francuskata kolonija. Dobro je. Srećno. To je navistina roden pod sretna zvezda. Moda odraka i ljubov te i smrt. To je poslednata. Ej, malečok, celi li si? Da. Što ti je? Ništa. Ti napolni gaćite, a? Ne. Gade malo to kuferče. Kada se bombite? Slušaj, ne ova za nego. Ti mu rečem da si odi. Kako da si odi? A kletvata? Ne treba site da zaginem. Dobro je, malečak. Dobro je. A sega, begaj. Kada da begam? Što podaleko odavde? Kaj sakaš? Doma. Pa će go prvi odvoz. Nije 20 ti prečekaj me Turcite. Kako? Mečev? Reši me da učestvuješ samo ovo miniranje do na centrala. Evo ga. Brgo. Ako odam ga ostanem živ! Mečev, ako odam ga ostanem živ! Ido, ako si odam jaz ga ostanem živ! Ajde, malečok, trgnuvaj dodek im ušte vreme. Begaj koga ti velam. Ido, ako si odam ga ostanem živ! Trgnuvaj! Imaš pravo. Podobra je vaka. Prigotvi se, brat, da gi prečekame Turcite. Dojde vremето za posledната pesma. Ko je tamo? On baš efendi! Ja znam ko je urda centralata. Koji si ti? Šta praviš tamo? Imето mi je Dimitar Mečev. Со мене je ušte jedan čovek. Той se vika Ilija Trčkov. Ние знаеме се. Ќе ви ја кажеме вистината ако сакате да ја чуете. Зборувај! Кој? Ние! Македонски патриоти! Мол! Видери! Favorite. Mademoiselle. Monsieur. Monsieur. Madame. Site se возnemireni poradi svetlina. Smiri gi. Signore e signori, si continua il nostro programma speciale nonostante l'interruzione di luce. Questa interruzione di luce può favorire soltanto agli innamorati. Ho l'onore di presentarvi la famosa cantante di Parigi, la signorina Margaret Charpentier. Qu'avez-vous, Costa? Pourquoi me demandez-vous cela? Vous ne semblez pas de bonne humeur? Si, mais si. Un voilà des idées. Vous connaissez ceci?
Oui, je l'ai déjà entendu à Paris. Ça vous plaît? C'est comme une berceuse pour grande personne. Alice, voulez-vous m'excuser? Je vais être obligé de m'absenter pendant un instant. Pourquoi vous en allez? Je vous prie de m'excuser. Je suis obligé de rentrer chez moi. C'est un oubli qu'il me faut réparer. Auriez-vous oublié votre masque par hasard? Non. Mesdames, messieurs, mademoiselle. Monsieur Richard, vous la connaissez, cette chanteuse? Non, non, non. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Les passagers pour le Guadalquivir, par ici, s'il vous plaît. Vi je potuvate zajedno? Da. Povedite. Vaši od pasoš, molim. Vaši od bagaž. Mesdames et messieurs, le départ du Guadalquivir est retardé de 15 minutes pour des raisons imprévues. Par ici, s'il vous plaît. Messieurs, une fois la visite terminée, veuillez descendre par ici, s'il vous plaît. Slednjot. Povedete. Molim slednjot. Votre billet, monsieur, s'il vous plaît. Le numéro de la cabine est inscrit sur le billet, numéro 11. Charge-toi des bagages de monsieur. Non, merci. Je vais la porter moi-même. Où est la cabine? Vous prenez cet escalier et puis vous tournez à gauche, dans le couloir, monsieur. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Moi? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Votre visage est baigné de sueur. Bah, ce n'est rien. Signori, credetemi che sono molto dolente di dover interrompere questo splendido spettacolo. In questo momento le autorità ci comunicano che un gruppo di terroristi sconosciuti minacciano la città. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à présent? Mais où est mademoiselle Alice? J'espère que monsieur Kirchhoff la reconduira. Ma chère,
regarde-moi dans les yeux. Ce n'est plus pour nous amuser maintenant. Je le sais bien, Alice. Ce que je te dis à présent, je le dis du fond de mon cœur. Je t'aime, Alice. Je t'aime. Il faudrait peut-être rejoindre les autres. Qu'en penses-tu? Ton oncle, vos amis vont me prendre pour un malotru? Non, Costa, non. Je ne veux pas que nous partions. Je suis si heureuse ici. Que se passe-t-il? Oh, rien de nouveau. Les Turcs ne peuvent pas manquer une seule occasion de nous gâter notre plaisir. Благодарам, signora. Znam къде е лампата. Costa! Alice, je te demande pardon. Je n'avais certes pas l'intention de t'entraîner dans tout ceci. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'expliquerai, chérie. Calme-toi, je t'en prie. Que veux-tu faire de tout cela? Alice, mon petit, calme-toi, je t'en supplie. Je vais t'expliquer. Ilija! Ilija! Me ostavi sam, Ilija. A ja ne sakam da bidam sam. Teško je da bideš sam. Durivo smrta. Pierre, retournez à l'Alhambra, je vous prie. Si mademoiselle Alice est revenue entre-temps, ramenez-la ici immédiatement. Bien, monsieur. Je suis très inquiète. Qu'allons-nous faire si Pierre ne la retrouve pas? Je téléphonerai tout de suite au commissariat. Elle a certainement dû se mettre à l'abri. J'aimerais mieux que la petite soit là, avec nous. C'est ici que nous sommes le plus en sécurité. Francuski brod eksplodira! A tamo centralata! A što se slučuje? Dojte do ovoga! Zabega me, luđe, zabega me!
c'est moi, Orce Popordanov. Quittez le bâtiment illuminé. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes ivre. Sortez immédiatement. J'ai allumé le mèche. Il y a 300 kilos de dynamite sur les bâtiments. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends un peu. Monsieur Popiordanov, qu'est-ce que cela signifie? Ne restez pas là. Sortez, vite, tous. Vite, vite, vite. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ne tirez pas, ne tirez pas. Allons, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Présent, c'est mon tour. Adieu, Alice. Ne pars pas, Costa. Pardonne-moi, chérie. Jamais je ne t'aurais quitté si nous nous étions rencontrés dans un monde différent. Reste ici, chérie. Costa! Costa! Des victimes. Tout le monde est là, pas de disparus. Et le bateau? La salle des machines est démolie. Il y a un grand trou par lequel l'eau pénètre à l'intérieur. Il faudrait envoyer un remorqueur pour tirer le bateau jusqu'à la côte, sinon il coulera. Sono giornalista italiano. Devo andare all'ufficio postale. Passez. Un instant, s'il vous plaît. Look, are you really trying to get me through to London? London. London. Ah. Pour la rédaction du Matin à Paris. Les attentats que j'ai annoncés ont eu lieu hier soir. Nombreux incendies, la ville est en état de siège. Marcel Giraud. Monsieur? Hey, what's happening here? Vous aussi. Costa. Un moment, s'il te plaît. C'est moi qui continue. Costa. Mais messieurs, vas-y, close. Comment osez-vous? Je vais appeler la sentinelle. Si vous essayez, vous êtes mort. Que personne ne bouge. Messieurs, écoutez-moi. Vous allez savoir qui sont les terroristes de Salonique. Continuez. De la part du patriote macédonien Konstantin Kirkov. La terreur que vous avez annoncée dans votre journal vient de commencer cette nuit à Salonique. C'est l'œuvre de patriotes macédoniens pour attirer l'attention de l'Europe sur la situation en Macédoine. Arrêtez. Mais il faut que j'entre. Défense d'entrée, excepté pour les diplomates et les journalistes étrangers. Je suis journaliste. Montrez-moi votre carte. Nous n'avons pas pu attendre. Nous avons voulu agir tout de suite. C'est pourquoi nous mourrons tous cette nuit. Il faut que j'entre, comprenez-moi. Il faut que j'entre dans la poste.
Mon oncle est le directeur de la Banque ottomane. Vous savez bien, monsieur Richard. Je regrette. Rien à faire, nous respectons les ordres que nous avons reçus. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi donc! Costa! Costa! Trop tard, mon petit. Nos galères sont déjà trop loin. Messieurs, je vous ai tout dit. À présent, quittez la poste. Costa! Costa! Pegайте! Pegайте! Go away, everybody! Go away! Stop her! Stop her! Je ne te permets pas de mourir, Costa. Je reste. Pas de bêtises. Sors, vite! Tire. Vas-y. Je ne bougerai pas. Marcel, si je reste vivant, c'est la potence. C'est cela que tu veux. Va-t'en. C'est tout ce que tu peux faire pour moi. Adieu. Adieu, Costa. Adieu. Va-t'en. Mais lâchez-moi, il faut que j'entre! Lâchez-moi! C'est trop dangereux, Alice, n'y allez pas. Mais il faut que j'entre dans la poste! Costa! Please don't go! Costa! 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 Što baraš ti ovdje? Zašto nesi na svoje to mesto? Mečev mi reče da si odam. Дека вие така сте решили. Mečev? Рече дека сум премногу млад да умрам. Mečev? Mečev, тоа ти го рекол. Да, но јас сакам да умрам. Како сите, како тебе. Коста, дозволи да останам со тебе. Ни спор. Ќе се покориш на решението од кружокот. Или и Мечев не се кружок. Тоа сите го решивме. Оди! И те ли ме тераш, Коста? Оди, бегај, спаси се барем ти. Бегај додека не доцна. Коста! Жели ги бомбите, братци, пробивај се. Камо ти бомби? Costa! Costa! Бегај! Коста! 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 Наречи си! Коста!